nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khobor bamda kasngi. Henen ka samtarik yayong arhajar arpulai MLA kamau kerwat constituency ba Renikton Elthongkar ulahir jurip yaga Presbyterian U.P Primary School Phlangkynshi bala penyat deka district Pendenslia hagane ka jingher jurip jeng MLA ulalap shibun ki jingduna jonggane ka school. Bad hagani gasngi MLA kamau kerwat ba Renikton Elthongkar ula kular ba unsayarap bat pinsngo syaka sorka na kabenta ka jingdon kam jongani ka school khnang bagani ka school kanang la shu ban ay ka jing syakri ba khamba na kabenta jongki khna ki badon kam ka jing puli. Hagani gasngi la sakhilang do block development officer BDO kamau kerwat CNRD block uba I Lauren Yang MCS ka district school education officer DSEO kakong S Kharsono bat kum ka in charge SDSEO kum ki simbut kong san usop inspector jong ka office DSEO uba S Kharbeteng lembat ki weide ki riurang ba ki long kmi long pa bat haringkat ki hap ki baret ki badai ki khna school. Kemudian dekat distrik Kanslia yang kabalang Presbyterian ini kira mbak kemudian kita minta orang dari Presiden juga dekat skul kalau kemudian tadi ini hikai teacher i itu ikut kam ikut pada skul kadon kadon kam la kalayo ikut jerap di ad hoc government dan lagi bisipio ikut jerap di building infrastructure ikut kam di skul bisa persiang mentai di kilat di bagi lapan lagi skim bagi lapan ai awak dan lang ne bernyi lewat dekat pada i PSEO pada iklik besar orang baru juga department juga education ada distrik juga jadi suatu baru mentah nak ke सरकार के program panpen bahai ki school pada ad hoc school like no ki pada government school ingin persang sampai nak juga mat ke bagi lapan le pada lapan i musim dia pada lapan school ingin sampai ki sedang ya bagi persang perlu ke school ini ki bahano suatu school pala nak Islam ha kina hikai kiran sangut kina ki khana ru ki don he di bagi lapan school kena bagi bagi school ya kapan lalu ni satu bah idon hone dengan government idon kena ke LP ke panggil ada monthly kena ke school building mana dan ingin padon ke upper primary jika kamu kam harus kata ke kena ke upper primary ini ke di benek di bentah kerang bah kata ke school government ke LP government ke LP school juga government kerana ke feeding school but I kena akan ni jika kamu kam dengan saya pay kena juga mat sampai saya tahu lah panjang ya kena ke snong kena kata jadi Phlangkynshi kerang bagi ini ke por paper ya ke